Siyaphusha siyaphambili ngokumvuso onsundu. Bukele ekhaya usabukele eThekwini TV with uMtaka Phosha. Sithi thina vuka mzomnyama vuka ndle mnyama. Kuwumsebenzi wethu ukukufundisa esicela kuwena subscriber, liker, share, commenter bese siyafundisana. Bantu bakithi sesikuvezile ukuthi asikwazi ukuba nama results amahle phezulu kwesisekelo esingaqondile. Lawo ma results wavezile ukuthi amanye wakhona it's organized worship lento efika sifundisa ukuthi asivale namehlo sibhekeni phezulu bese siyathandaza. Bakithi le system yokuthandaza esinayo namhlanje enye izinto ezicontribute kakhulu kwipoverty ekhona esizweni esimnyama ezweni lase-Afrika namhlanje. Bafundiswa okhokho bethu ukuvala amehlo, bathi mabevala amehlo bebheka phezulu zabaningi izinto ezintshontshiwe okwakuyibusiso zabo babezinikezwe umdali zantshontsha bese kwa resulta to ipoverty. Namhlanje abantu abamnyama babalekise kakhulu ukuthandaza kunokusebenzisa umqondo nokusebenza ngezandla. Iningi lethu siyathandaza bese masiqeda ukuthandaza kube khona esikwenzayo. Masithola imiphumela ngaloko esikwenzile bese sithi imithandazo kanti cha iloko esikwenzile ngoba lento osukuyenzile usuke khona omunye oyenzile engakathandazi wayithola leyo nto leyo. Namhlanje if we look at Africa is the most prayerful continent but becomes the most poorest continent because sisuke sathembela ekuvaleni amehlo sibheke phezulu kanti bekudingeka ukuthi sivule amehlo bese sisebenzisa ingqondo zethu sisebenze ngezandla sikwazi ukubona nala sicindezelwa khona bese siyaqondisa ngibambe kwisiqephu esilandelayo.